سلمان ji bazarcığı şehrazcı Rojavayê Kurdistanê ye. Ew tevî 4 zarokên xwe li navçeya bazarcığı piştî ertejê hewl didin ku jiyana xwe ji nû ve ava bikin. Çîroka wan heta destpêka şerê navxweyê Sûriyê diçe. Salman ji bo ku bi şehrazê re bizevice 9 sal beriya niha berê xwe dide Efrînê. Jinko min e bare mir az tane mom me mezi kir ki navu havola ki min ile islevu az çuma henda vi havoli ji havola ki khay Suriye lavu ku havola ki min ile Suriye kam har nando vi am çuna vi dastanero yani telero am çun oyne isle ma hav dedi jinke ku ha gazeta bakım کوکی تا دلچه ما قول کردن مجی قول کرد اما او تابو شهرز خانم بره لعفرینی زواجه کریه و جوی زواجه جی دو کچن وی هنه ظلامه وی دبویره که ترافیک ده جیانا خوش دست ده همان دمه وی ده ارد هجی ده جی لعفرینی چند کسو کارین خواه جی دست دانه السوري سوا شاب یا اشته هر کسی خود دل که قا حیری بو زحمت بو بافکه من خوش بتنه دیگه مجی راسز بو یم گی سر برای کم دابون ام خورانت پر بون برای کی مجی امکانی خو ضعیف بو ده هر نوع گوهر اشته مالک خواب که داده دل که خال مال خو گربه که مش گسای کاشکت خو از حرم برای کاشکت من ندان خدانا مال خدا رو بافکه اما کاشکت خال گرت نفر در کات میشته جه زواجا سلمان و شهرازی دو کچندن هاتنه دنیای نها مالبات پشتی ارتجه دنوا خیوته که ده جیانا خود دومینه هریما مرشه و به تایبتی جی نافچه بازار جغو دوروبری و دالی زمان و چاند و کف نشوپیان ده گلک دشبه بشک هریم روژاوای کردستانی و به تایبتی جی هریم عفرین و چیای کرمنج ارتجان دمجارا خم و تالی و ایش و آزاران دجی هر دو آلی کرین شریکی خما هفدو هر و او نزیکاتیا دیروکی جی بویا صدم کو سلمان جی بازار جغی شهراز جعفرینه بکارن لیره مالباته که جی خورا آوا بکن شوکت هرکی رودا بازار جغ